masain zawa in chibai han buk le vek chewa tuntuma hian American politics US dollar lut zia tele an poisa America poisa awanga khovel mun sang sanga America ina ma alak na te chung chu kana han ngai thau don hei US hi khovela hian ro rel tu ani meka ram sang sanga hian ro an rela chumi ro rel chana chu an sarkar khuni ngot lova an poisa US dollar hi ni hei hi khovela bu a khuar to a lualan thei hi khovel poisa hian ala om lova ti chuan US dollar tel lovin khovel ram sang sang ten ro in rel te an han tuma ma se chuti rual chuan an in beisele an tum ang chuan tun thleng hian ro rel thei ala om lovani US dollar lualan turin ti chuan chung ram sang sang tena an malak na dollar lualan tura ma an lak na ang chi lotling thei ala om lo boka eng tiang chi in nge US dollar ina ro aron rel dan le chu aro rel na chu a tha perem a tha em ti ate chu ngai tha ho ang khovel indo puya wang khan Europe khomol puya ram tam tak chu an re thei em maya indo pui chuan khovel chu re thei na khura anuk lut ti na ni ber chu America ram economy ro chu kha indo pui khan aron that pui hlau thunga ram tam takinan luk chiat pui kha America chuan mason na le hausak na an ram tan aron in hon pha kha indo pui pakhat na a thlen ma ka chuan khovel ram sang sang te an lo in sum don ton thin na chu rang kachak mangin ani ram tinin an vador tur te an thil valei tur te le an thil thon chua ang chi sim sima po poisa a an don chu an ma ni ram poisa ni lovin rang kachakin an dong thina an thil nei sim sim a hlut na te nan rang kachak chu an mang thina ni ti chuan an poisa chu rang kachak te nen khan an han thlun zom le chutianga ram tin te lo in sum don ton thin an ni poisa nei tau ma se kharam khan rang kachak an nei chuan lo chuan om zia anei lova America hian ram sang sang te na ral thuam tele bung ruwa kan tiang chi shal naman po kha a poisa in adon sak ngai lova rang kachak fekin alak sak thina chutianga rang kachak manga insum don ton an ni awangin ram tam takin America hi an ban na sa ma huna local zela European ram tam tak te chuan rang kachak an nei sa te chu America sarkar hne na chuan an mang zo deu vek tamayang heti hun laya khovela rang kachak om zong zong za ve vel chu America hian anei deu vek tamayang chutianga ni ta ka wangin ram tam takin an poisa te kha a hlut na ani tur anga a hlut na kha anei zo talova an poisa hlut na ta niam ta tuala ram dang mi te nen han in dora han in sum don ton tur kha an poisa hlut na kha a cheta lutukani ti chuan kumsang kha zakwa somli palia indo pui pahni na hun lai atang to khan aliens kan ti ram somli pali te chu USA Bretton Woods anti mai New Hampshire ani bukom ta chuta chuan America chuan athurwal puiram te hna rang kachak in nei lo ani po in America in kan nga kan poisa hi kan rang kachak te nen hian kan thlun zom fekani chu wangin in poisa te kha kan poisa dollar nen hian ron thlun zom ula thatakin kan in sum don ton le theyanga pa ngai takin
ka in ram ma mo te le kan ram ma mo te in peton le in kan in sum don ton theyang ti in America chuan asangoi zon pui te kha an thlem ta heti lai hian American mi te khan an poisa dollara khan rang ka chak hi an lo tel tak taka heti hun lai hian ti chuan Bretton Woods agreement nuaya tangrual ram te chuan an poisa chu US dollar nena thun zom chu an rem ti ta a he in khom pui hi IMF le World Bank lo pian chuan a bul ani ngal boka ti chuan tangrual ram te chuan an poisa cheng chuti zat le US dollar chuti zat chu in tluk ro se ti khan an han pom le ta a poisa in thleng ton na za tur kha an ti fel rualin US dollar lut na kha 1% velin adang lam theyang ti ani US dollar bi kha ramdang poisa chu cheng tam taka adang lam lai kha US poisa ero chu adang lam ve ni pon dollar khat savim danglam tur ang vel kha an in rem dan chu ani a in do puya khan America phei chu tel tum mi alawani a khati chung khan an han tela an tel lo awang khan an ni chuan an ram economy kha an hum him ram rama ti chuan in do puya tel ve du lova an om lai khan Japan ina run thut maya Japan ina run thut awang khan USA po kha atel lut khani a chuta USA ina atan rol pui ram te chu sharengim sum le pa ya an harsat na po chu USA chuan ti zia oma chok jang khai turin America economy tha sa kha ron zom tur khanin asomani hei wang hian US dollar lut na kha a nge pha ma ramdang te po in America le poi an poisa chu rin rol pera an ron nei chauta ni ti chuan kum sang kha zakwa somsari pakhat alo in her chuaka khati laya America president chu Richard Nixon ani a ani hi America president somthum pasari na ani nge a ani chuan khovel ram te chu ron thong thutin US dollar le rang kachak inzom nakha aron chu chat ta mia maya khami nuwa khan poisa pakhat danga poisa dang thleng le na hemi exchange money kan ti money exchange ron piang chawim rang kachak hun anga rang kachak hun lai rang kachak manga insum don ton na rang kachaka thil hlut na te na kha aron ti dang lama ti chuan mitin mamo kan tiang chi oil nei nga ram te kha chung mi te chuan an oil an hral chuan US dollar lirin an oil chu an han hral chho ta dai maya rang kachak tlang mang to lovim oil leidu chuan lo thei lovim US dollar an nei agai pha a heng thil ruwa man na le malak na te hian US dollar lina khovela ro aron rel na tur kong chu aron sial zau le ti dani chu thadau ku nga chon pui aron parang mai hian oil chunga US dollar chon par aron chuang tana oil thon chuak tu ten an oil man US dollar an chiar hi petrodollar system ti a vua ani china hei hian US dollar lar na konga thui takina puya ma se US dollar mang mia lovin keini India le Russia te chuan dollar tel mia lovin kan insum don ton chung hian dollar lut na zel thowa insum don ton vek ero kan ni ang loya chutiang takahlu ani awang chuan aro rel hun thuwa mithiam te ngai dan a in rual ta chi alova mithiam than khatte chong kum sang kha zakwa som ni chho atang khan US dollar hian khovela rawrel ti an poma chuti ruale ro chuan mithiam than khat ve thung chuan kum sang kha zakwa som li palia Bretton Woods agreement nei nu a khan ani ye ti ngai dan nei anron om boka central bank in ram le ram
insum don ton nan le economy abuai pal thuta man tur ramdang poisa thil lu aman ramdang poisa achut le thil dang a hlut na ramdang poisa achut akol hi foreign reserve antivele thunga khovel puma foreign reserve zong za a somnga pasari vel chu US dollar ta ni in adota 20% vel chu euro in da ani boka hemi hi han soi zau le zel taila foreign reserve kan tiang chi foreign currency kan tiang chi a hian China chu khovela currency reserve nga per ani ya tuna hian dollar trillion thum velan ne ya China foreign currency reserve po hi atam zok te chu US dollar ta ani pokani yon baka poisa dang point an da nuala Japan le Switzerland ten anon dota India chu apali na kan ni a tuna hian dollar billion za sari vel foreign currency reserve hi kan nei me katuna US dollar in khovel a op na chan lian tak pakhat chu US economy lian le nget lutuk khuania khung America banking system fel file changkan wang te ani boka tin anram politics a nget thaboka economy han khoi poi thei khop politics buaina an nei ngai meu lova America rama khuam heng te hian US dollar lut na chu angai ang pat hian akal tirani tin tual chung in dona kan tiang chi an han om lo bok te khuam an poisa lut na khu a che tir lo te pon yang chu heng awang tak hian company sang te chu ramdang dang atangin USA an luta ti chuan USA a company lian tak tak an han luta tin kha company ya khan investor le ramdang sarkar te chuan kha company malam huratan khan sum anron invest ta tok maya chu wang chuan US dollar hi ram tam tak sarkar hian an rin pha bokani hei wang hian company peng le sarkar po in US dollar tam tak kol reng an du pha hei hian US dollar demand chu aron disanga demand asan miau chuan asiam tu chulo indu deuh po ni se tlon ati lung oi hi angai fo ta ni voin thleng hiam US economy khu ramdang te US dollar an kola a in ngat hau lo thunga kan soitak angim US dollar hian a hlutna na satak a lo ngai lo wangin thil man han bituk nan shim po a tha em ani hetia US dollar khovela man lar perle rin berle him ber ani hi America te khuan an chhor em maya ramdang te nena khai khinin an lon lak shim po hi a interest atlem bi kani US sarkar in sum apuk po im ramdang sarkar a in interest choi atlem bi china ramdang atangin an ram poisa nge in sum an puk thei tat hi an ta na thil lutakani hei achan ber chu US dollar hi poisa him tak ani wangani ya khovel ram sang company te chuan US dollar in poisa puk tir an shelova hei wang hian America mi puitele American company te chuan ramdang company atang te po in US dollar in interest niam zokin sum an puk thei pha hei hian America ram churam ho sat taka siamin company tam tak anin din zunga ram khat chunga mi ho satan ton to tam bernaram ani thei pha chan te hi he an poisa dollar lut na wang hi ni ati lo thei lo wani ram sanga sarkar ten an sum an puk sak supa ama tilung nilo tu ram chu asrek ngek maya an tuang an ti cha po a
atlom zo ka an tran le fo na chan chu an poisa hlut bik wang hu ni tuna ram sang Donald Trump an trade war eme tarif mang hianin an beya an ram in rail bol dan le an ram malak dan te kha America ina du lo ni chuan America president in khara matanga thil ron lu thrim shima khan chia na satakati san anei thina chu aram then khatin an han ti sang veya an han thung rul veya ma se enga tinge America hi atlom zo ka atan ngai lova aram dang zo kha atlom zo ka an tran kan ti chuan kha bung ron lut le chuak awanga US dollar hlutna an chan hnem lutuk thina wanga tlom zo ka tang le fo thin hian ni ti chuan kum sang kha zakwa som sari pasari a khan ram som panga a beng zani som thum pakuate thok ho chuan ram pakhat atanga ram dang poisa thon na kan ti ang chi Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SWIFT an ti chu an ram mang tana SWIFT ram te hian khovel ram zani chuanga bank le financial institution sing khat sang khat zanga vel te chu athun zom to ni tuna hian Belgium a khuan an mun pui a oma Belgium dan hnuaya a om boka chu wangin USA in khoi ram emo shek nana SWIFT mang thei lova asiam tu in Europe ram te chu atho puyangai te thina ni SWIFT a hian Europe ram ten thu nei na an nei vele tlat a chu wangin America hian European ram hi na satakina shek vak ngai lo fo renga hanchi kula tunang lai khovel bi ka Donald Trump an tarif na sataka a be ho renga hian European ho ne na khuan ati ngai lo wani a chan chu khung ho ku Bretton Woods a tel ten ni a tin an ni khuanin engtinge kan soyang dollar lutna an muthiam ma an za chu wang chuan America in shek ngai lo wani ti chuan US rot na in Europe ram te chuan Russian bank tam tak te chu SWIFT mang thei lowan an siam theya hei hi Russia an sanction kan ti fo antiuna pakhat chu ni pokani SWIFT kan ti omzia ber hi chu poisa vathon na athon tu ni lovin poisa transfer tura bank te thun zoma bank te message vathon tu ania SWIFT hi chu SWIFT kaltlanga poisa thon ani hian US dollara chantir ani masafo thina entiunan India in Israel drone aleina man kha SWIFT kaltlangin lo pedon ta se India poisa in SWIFT a peanga SWIFT nena in zom bank shim khan India poisa chu US dollara a chantir le phot anga chutatang chuan athon tur ramin a lo dong thei chau dorani an ram poisa i de lo dong ve thung dorani chu Israel khan India rupee kan ti poisa adong thei lova US dollar chu Israel poisa new shekel a chantir le a ti chuan Israel sarkar bank account an deposit mei donani ma se SWIFT kherlo po hi ram le ram insum don tona poisa impeng na hi ala om ti kha kan riat a tha ome tuna hian khovel rampum pui hi Donald Trump an US dollar kan mang na salatuk hi ati ne pani ti zonga ngai tu te pon oma ti chuan ti nep tum tele a dollar mang lova hanin sum don ton kwal vel hi an tum na sa em maya chumi i America thun hoya kun du lovin mitam takin ram tam takin kong sang kwa an lo shau fo to boka kum sang nia khan Iraq dictator Saddam Hussein khan
Iraq rama oil chu US dollar nilovin euro poisa zok in shal aron tuma tichuan Iraq sarkar poisa reserve dollar billion som po kha euro in atheng ta fek maya Saddam Hussein chuan US company nilo European le Chinese company te hena oil lai chuale buai pui na contract apezui boka hetia Saddam Hussein a che dan kha US dollar a oil man bituk le zor ziak lo dan chu abo chiata wangim America chuan ama chu vein amana ana theyang perin achunga action alani kha ni chuan kha Iraq ti dan zirin Iran le Venezuela te poim US dollar nilovin an oil aron ral chowa Libya ram dictator lulul Muammar Gaddafi apo kham Africa khomol puya man tur poisa thar gold dinner man aron rot tamau maya kha gold dinner man aron rot kha tifu lo khop maya pompui tu po aron nei chowa ma se Gaddafi chu da that ani zui ta ni khami a poisa ron rot chuwa manani tak tak ma kham hetianga America in US dollar nilova an oil nei te shala kong dang seu tu ram te hi angai theilova tarifa la a sheka a how tu lu chu abitum ta chat ta sel maya hei tak hi American politics kanti aten om nalai per chuni asum le pai mangim khovela ro rel to a chu asum le pai ron tinep tu US dollar ron thau thazong ron kalkan zonga ma ron latua piang da that atum nahi US politics at aten om lai ber ani a chu khovel ram tam takin han soi sel thin ma se an do ngam boxi lo lai hi abuai thak lai ber hian china miram ho sak na a hlok na lo tel vek atum boka atel ve thei lo teram chunga hian na satakin chia alale zel bok te hi US dollar US politics ten om na lai chu ani chu wangin US dollar manga America in khovel a op bluetooth biki tha tilo tam tak anron om chowa tun haya po BRICS poisa thar te soiri aron ni a BRICS poisa niker lo poisa dang po US dollar lualan thei lo piang ta sela US khuan a en liam topinarin om chuang lovani Indo na hial po achuak theyang heng BRICS ram te po hi ram lian ve tak tak ke ni India te po kan ni vek chu chianga tel chu kan ni a chumi poisa chu dollar thak nan mang dita se kha BRICS ram te kha USA hianin ral thuam mang po in abeidu nge don ti achiang chu tiang khop chuan America khuan an dollar khu an hum hal na a tin US dollar hi thak tu in tumpo ni se a thak thei tu tur poisa chu poisa rin tlak tak khovel ram tam zok tena an pom le an rin tlak tak ani angai dona emergency lai po a hlut na hlo lutuk lo ani angai bok dona tin kha poisa nei tu ram kha economy nget le lian takina a thlop angai bok dona chutiang tur chuan tun dim buna hian engram chia hinge om theya kan rin ti la kha ke mani hanin so taila China khian America lualana asum le pai a economy manga khovela ro rela lualan tumin thei top ina beya amaro chu communist thu nuaya khovel ram heng European ram kan ti hi an kun du don lo ti achiang rem ti chuan Russia po chu ti thau choni communist ram an ne ram lian po ni se eng ang po in lian se eng tika ma khovel hian Russian poisa hi khovela poisa manatan kan don lo ti achiang rem tin India ram lian le
nget hausa akan in ngai lai hian development country kan la ni lo le zel te po hi ke ni India ram te po hi khovel in nga na tan chon kan tlak lo wani khovela hian England khu han ti do ni la an ram economy kan han ngai tuale an ma ni khami a foreign policy kan thlir rim po in foreign policy mu mal tak nei an ni lova an ma ni tual chunga khuan an hngel het ma an lung oya amaro chu foreign hemi ram dang han kil koi tak tak tur hian khovel ram tam zok hian England khu angam na sale mei don si ya chu tuna khovel ti buai me tu hi alo ni le bok ne chu wangin US dollar hi khovel ro rel mek tu om chun thak tu ma malak na sang hi eng tiang che in nge akal ton ti hi soi thei ani bok si lo wani ti kha ni ya USA hian asipai chak na le a dollar mang hian kong dangin ram sang te atagin hlok na a hmuwa ti chuan adu dan anga han om lo te chu an han chia mangin an han vo tak taka chu tianga khovel mun sang a ro a rel thei te chu khovel mi tam takin mak an ti ya eni Mizoram ateng ei po a ro rel dan le malak dan te po du lo an pung zela ti chuan tununa hian a trade war kan ti Donald Trump ana hemi tarif sang ala ka tang te hian an ram economy hi tuna khuan ati hniam zong in a kalmeka tin mi tam takin ram tam tak investor tam tak tele sarkar tam tak te po hian US dollar hi a hlut na atla hniam ni a an hriat awang hian foreign investor then khat te chuanin America poisa a le America a hian rin na hi an ngat ngam ta meu lova ramdanga investment ti na tur hi an zong na sa to a tur la ya hian hi American politics in atuar zel to na chu an ram economy po in ala chia pui zel do na ni turang zela kal chuan ole khami chen kha tuna ta na kan ti thei tok ni le phot sela tu tok